Yesus Luzon Bihon Kadakatongo sa mundo di Yesus. Kano misisa takal iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kon sikaw dat panghakan no kumadahay dadamot iswang dahayad misiso mayadat pisisan sumambayang nakasobon na bay no sontob di kuasa-kuasa da karaton nga paisodon no ailan dahayad dat kuasa iraha di Yesus dot mangantob o insanan ni panumpalid dorogon. Tinasambayang dahay iswang aran di Tuhan Yesus. Amen. Senang kaswabon kumadatid o insanan kukuron na tabar dit kaswabon di bayno tumbayaan ako dat lumisan ni pih toko kasadok gisam da ina pa dit kaswab di bayno nga tok ang sapung-sapung na pasik ang ngolong toko kanto di kasadok tu ay so di hot mimbalangas sa hilag gurup ta kita ko kaswabon na pa bayno hom panambarasan ko na po nga ay kituluh dot disiod oilaan ka. Haradahat tulo na padhitid bukot ay gunoan dati nga mantamong nga urusan sendiri. Ka nga ako di kalod papadalin na idusun nga man tako na pod disiod oilaan ka. Ay panambarasan lagi dati nga mila dati kita iswang dot Yohanes 21 Kitab Yohanes 21 ayat 15 gisombot 23 kanana ruhi mangko di bay na hoy hiti na pa nga kituluh dat gompyo nohot domba-domba ko sayra na pod ay nakakanilok kaswabon poboras na di Jesus kumadi Simon Petrus Simon anak Yohanes haray nangkud olisih kadoho pay mahamaha ko yulod insanan ka di Jesus minuhat di Petrus simbar di Petrus kumadi siyo otopot kopyo ka oilanui dot iho na po nga olisih dia kasyo simbar di Jesus kumadi Petrus gompyo nohot domba-domba ko poboros na kagu Yesus sa kumundo Simon anak Yohanes haray nangkud iya no po nga olisi doho kasyo simbar kagu di Petrus yaw otopot kopyo dot oilaan nui dot iho no po nga olisi dia simbar kagu di Yesus gembalakanlah domba-domba ko kahopadam turu boras kagu Yesus kumentalo Simon anak Yohanes olisih kay na ako daho miampay dot osudu ginaw di Petrus sedih akalu ka sedih kumadi Yesus poboras sisiad kumentalo olisih kay na ako daho ka simbar di Petrus Tuhan iya na pom oilan ngay no kasyo
Ay lanuid iya iho na po nga olisi dia. Simbar di Jesus gampio na domba-domba ko. Kaho pada mualo. Mo boras ako kumadia. Iti na ayat inti dati do kaswabon humain ha. Mo boras ako kumadia dat point tepat kapiho. Antakan dat amulok ko po, iya na po nga mongogos sa tawak no sendiri. Iya na po nga mamanaw do hinggo na po karohyan mo. Nga sayra na po lumohing ko. Papatunoy kapolongan no kumatulon da suway. Hinggad ilo na po nga mongogos dia. Mongigit dia dat hingga na po kinayon nun. Dit ano'y karohyan adi Jesus. Isuang na pod kamayan iti nga paintalangan di Jesus paingkukure Petrus at midupagun. Papabantu ka kinarahingan. Katalib po diri pobora si Jesus kumadi Petrus tanud doho. O kita dati dat iati sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Nogi pananud da kinarahingan. Iso na pot aralan dati popokito dat olisi to ka kinarahingan. Lumisi to kinarahingan. Nga momogampi to katit pananud da kinarahingan. Pinakita na di Jesus kumadi Petrus. Pinintalang ay kumadati din sanan. Dat papakita to kana pod ay kaboboyuhan do olisi kumakinarahingan nga momogampi to kana lat umat Tuhan. Kamu na po nga kada to kana di kamuyan dat mementingkan diri. Idaw no. Idisyon ay laan. Disiyod ay laan ka. Inapahit panambarasan di Yesus kumadi Petrus nga gisam ba ang intalo. Nakurmala to gisam intalo. Nakatudadi milad insano po. Ito po boroson. Ilo na po nga gisam ba intalo. Gisam ba Petrus na po nga dia merasa sedih. Sambo intalo. Boleh jadi dat iati na pod intalo sunudan nga miagali dit susuai nanda bogi. Haro lagi komo na miagali dit kapanganak kontotogod. Nakumbala ko dit. Kumbala ko bertugas sa ila daerah inanam dilaid. Tahun 2010. Ino po di hilad iso cabang sekolah sabat Kiranggo. Nga ino po itapak geri jadi nga nagidiala pombangano. Pasadiaon nagi. Omong ya kuna di uhup po gutong royong. Memakai mutod RJ. Kari katahiri. Mantad ke apa di kau tutun ngay di tangaulun dahiri. Ming karawo tigi gadi agi ka tutun ki. Nga irin mati komo da gatok ini. Bin lihuh tamo da kudi mo. Bin lihuh ako natik ka kita sakira na paturas sa tulun ki. O kita nuturas sa dando. Harot mamanaw ko no. Alihuan ko no. Gisambahar na may mo boros dohod. Asuawi sila dilag garaja nga hilo na pakakadayan nam ay siya katutun dialo ka. Okon ko kumuendo sumbong irit jadi ba nga haronay alihuan amhandiah po nat moda si kasalo. Kon pa di denda to sangin sampong nakabanggi. Uhata kuna di siya.
Pero no dia nakasawa ka no kang nakasawa ka siya. Sa ngulo na sigo. Pero na tanak no talo ka. Panangkol na kago. Sigag kam no kapiyot. Tauburo si dito. Hata ko nakago siya. Pero na dia tanak. Talo ka siya. Ina pumatidi kumentalo ako minanguhat siya ki. Kay rakdi siya. Kangi si siya. Miagal didit. Ako kuha na turos. Iya didit. Ako ni kamo na tamad ako di mangkat. Ako na nakasaraw. Pero tanak no. Kay raki siya. Kangi si siya. Talo ka siya. Kapuri manay ko nagid. Ay. Miagal di intalo ako na minanguhat siya. Ay kang. Nga. Sayrad pininguhatan di Jesus si Petrus gisam intalo. No kadilo i Petrus na padi nga isuang ayat kapadam turu maka sedih hati Petrus kakuan na pa nga gisambo intalo Jesus sa minaboros nga sayra na pod asaro kapetit sangulon dat manugut ti kamoyan ki nga papakitad iri na po nga mada ni sid alihuan no mada ni sid adaan manuy siyad potapotan ko piyo nga ina po idahod di nga nalihuan nalihuan idahod di mo nga hiti na pod gisambo intalo Jesus sa minaboros nga papoylo hisiyad papotapot papotasal ko piyo siyad gampian no pananod kinarahingan ka jadi iyati dating pudon do muntok di woyon nget i gereja ki. Tidak kira dat ongo ketua gereja bendahari diakon te kanunu. Nga ilo nalo paduhan kumadati mumugompi tokotit pananud da kinarahingan. Sakira kamoyan dat ay sa tugas. Yolo niki tugas-tugasat. Kamoyan nila dilo ka. To kayo matikay do. Mantadilo. Tu iyati sebagai sakira borasan da kayo iya kayo ay sa tugas. Tugas po da kayo nga gumompi. Ina po ay mamagampi. Ina po hit gampion nga gumompi. Akon ka gumumpi ki gumompi. Gumumpi na po di ham it nukadam mala di robo. Akon ka robo tako. Jadi ina po it wayoan nga mamagampi. Ina po di higampian nga gumompi. Akon ka gumumpi ki. Nga suway kay ri iyati it kamoyan da tulun dat na kamoyan itamot nur di borasan tokod ay sa tugas kada to ko pamusarod gampian no insanan to ko nga mamagampi insanan to ko nga tukang gampi tukang gampi nga ito ko nawati nakuro tu haro nagi oratian oy laan datid ikamondat domba di luar kandang. Kamu na pwede nga ina pwede domba di luar kandang hindi nga insanan to kono bumagampi kon kay wayo no santab na pwede pananod da kinarahingan ina pa hikamon to ka domba di luar kandang to gampian to kono mati iyati na nga isang gampi kada na sang gumpi sang gampi to kono ti kaboras na po di Jesus si kamondat gompio no kasyo. Kadisyo kumadi Petrus. Paborasan ko kumadia that it pintapot kapyo. Antaka na pod amulak ko. Nga hinggo na po ngayon no nga diyan na taylaan ka. Nga sayra na po matimwalahin ko.
papagawoy kapolongan no, kumatulun, dasuway, iyolo no po nga mga gas dia, tanggayan ko nandad hirik kini nandat itanoy korohian ka. Iswang na pati nga, no kadilo, pinoboros di Jesus, dot popoylo, paingkukuri pituro sa matay. Papabantu ka kinorohingan. Nailan dati dot sera na pod ay minidup pa ni Petrus nga naboras sa pinasalip isyo. Nga okon ko pinasalip dumi agal di Jesus tu isawa ta tulo. Tulo na po nga isiriba. Pointim bururo. Ikaw mo yun dat magalo ko na po di Jesus at ay kabuboyuhan na pinasalip nga iso at panghinaan ko kumadisyo ka. Kumayan na padilat kagasan ko ka nga ato po tigadin. Kinagasan ni numani siyo gokomo numan tampaay. Nigitan do hirik kaninon dat ay siyo korohyan. Kamuno po nga manggit kapatayon. Iya titong pinagay nga sorohan no dati. Ang mulok to ko po dando. Sakirad ang mulok. Sa irad ori katatimpo nga lumohingay ito kamotiti. Sa irad na po nakurmala to neboro sa tiyo lagi. Intangan na po dati asaro ko dihit aras ang ulo na tambalot at yun na po hirid iso o kampong ako na kayo lumhinggati nga siyaw na po dahara kagalagalan na po hirid iso kampong hindi nga haros ang ulo ni kamuyan dilod orangit no sa kirad harahiman pagibaras-barasay nga aiso no kasaybaw sa iran no kolohing natulun pa dulion mo boras siya nga aiso no paduli tuno kolohing nga di naputol di lamay. Sira ano pod intangan dati lohodid ayat 18. Nga taubat ako nakama. Taubat ako nakakitala ayat. Orangit ko na po kumadsawon no, kumatanganak. Taubat ako no. Insan tado kolohing toko. Ako na di ogoris. Hinggon ko di lo. Isay no ko hilod ano hilo ogompi dia. Poto don ko na hilo rumah orang tua. Ano po nila nang pengkuro boleh jadi hari tanganak kot haro ko pia dendam kumadi mulahing gisam haray kante kau yung mamatay ako na po ko poto don ko lo walay mulahing so nang imang kudadi poto don ako pia dilo tu ogompi nagi nga sa kira na po din ako pusohon tu kumir mo tidik agay ako bungahan ako na po pusohon ay sa na mo ipakan dia ay sa na mo ipangurus sumakit isay mo ipangurus dia man tadi di orangit ako na po kumatanganak taubat ako na tu sa ira da mo lahing toko iyo lo imo tika sari mamagampi dati nakurod isuang dot agugumo ayat dati tibay nasi nga ay sa iba salad diri isuang ga Efesus 6 ayat kumoiso kisombot kumo 4 oy tanganak ngai umboyo na dako molahing do kayo isuang da kinarahingan tu iya di na mati ka ayat kumoiso komon na po nga iyati na po sebagai tanganak nga ay so na alasan dati dat hormat kumamolohing halik piad iyati na po tim ang akawas sa sikul o gumutay lan dati kada to no po borosat iya to ay sa taylalan ka
iya nakapiyo molahing gatasaru akaylo basug ibu bapak kolot kada to kana pimboros ti di agu mo piatay lano nga so kurang-kurang got nakagayo koy numandelo pinagayo koy molahing no komon pia basug sa basug-basug gi molahing no nga kano hi pinapagayo dia jadi mantadi di aiso nohot haralan datid manguramat molahing nga sorohanod isuang kinorohingan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tu iya dino. Nakura tu iya dino aiso no nuridi aiso na alasan dati ka. Kumuduo. Uramaton no tapa om tina no. Lukugay latasuloy. Iti na po nga iso panuhuan dit penting. Miagal dit pininta lang mantada bata sidi. Nukad isuanggot keluaran 20 tangkus sekagu sumunsuri. Keluaran 20 ayat 12 huramato na doko tapa om tina dokayu moidot anaru pamumagun dokaw dahil tanah da pinatak kinarahingan kumado kayo. Bersesuai manguramat akan pamolahing ikatumbayan na pawakan nga surga itu di telapak kaki ibu. Nga iati na mo. Surga itu di telapak kaki ayah dan ibu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi penting ilo manguramat na molahing moido ino pa ibatas sidi nga atumboyo. Moidat iyo kayo ayat kumatalu. Moid iyo kayo na po nga alumag anaruho surupo dokod hilop pamagunan. Kumaapat. Itineher kaitan dihilad ayat 18 dito no. Iyo kayo hitapa ngay. Iboliyaw ngay. Kada na do ko may pointalango at kaunto togod. Iswang gaginawot tanganok do kayo nga may nilo ahako may nilo tudukay moidot iswang got panontudukan nasihat te kinarahingan. Asaru to kayo motid popointalanggot kaunto togod dilo tanganak haro numangkod itamodon nilatis mo namod tamod. Iho nga agum ita purimanan ko kalau mokon iso nagitana ko ay agum kalau mokon to purimanan ko. Mantadi di iati sebagai boliau noraitan mo ti kapia ditihom bapak-bapak ki kada to kono popoin talanggot amarah kung totogo dilatang anak kumadati nakuro harohi komondat muka di dan pemamain bulahin numinilawan main nakuro harogiati komondat timbal balik kano pod hilo nga sira na kolohing ko kagasan ko na tangawlon igitan ko na ikoy nandat ano korohyan isay na koy lod inapohit potunuyan nulong ni di nga itanak no ako na po amanda may kumandi tanak no paing kukuro ko po mokihupi siya kago song kuro ho tingayam no gi dondo ang amulok to ko mati ang amulok to ko kasansag to ko po milot to ko po manguro sa kausinan dondo na po mamusaro to ko ako yung mokihupi lo tanak ko ka dondo to kasansag to ko umbala pag isumakit ko ako nakapanaw
Ososan ng pod akapanaw. Ako no katungag. Koruhang no nga molohing no kadaw. Isay po pakiupan. Sa kirod monhu ka tulundat ay tsuway. Bayaran no itulun de. Gisam na sangira. Isay nakasanggup po mo sa 1,000 na papanhakot sa bulan naman ako kasanggup at mantamong got tulun da suway. Sa 1,000 piya panahak. 2,000 ako ikasam. 5,000 mong saraw na gila. 10,000 buli nga 10,000 sanga daw. Tok ilo no mati ka piya coinsok datilo. Mantad ka kinamulo ko dati dondo. O gumo nito saro dati. Ako naman no salatanga na kano dati. Sa ira na pod. Kapuri manan dati pa yung kurang mantamang nilobolyaw dati sandiri. Ginawa ta ko na po. Lumohing ako na po. Ako naman no sado tanganak. Tu apuri manan ugad. Ako ni ka sananggat. Mamagampi mo lahing. Dondo mo boros kat yun eh. Umbala no kalahing nyanyok. Anak ko no kasaraw. Kamuyan ay humontol takapod lisilo tanganak. Iri nakakuan na isuang Efesus pasal 6 ayat 1 dito okay. Huramaton na ako mulahing ako isuang ga kinarahingan nakuro. Sayra na po lisih dati isuang ga kinarahingan gisam ti kalahing ti kapatay lumulahing. Nga agampi to koy. Jadi ilo tanganak dati nga kada to kano may parulo ginawag eh. Isay no ko ilo sigog kasyot ade kada po diha ka. Isay no ko kadi po papanganak do kayo eh. Isay no ko minedilo malaya gara-gara aratan na mulahing. O gumbuin man ti tanganak to ko tiyo di. Minsado man tado mulahing sabab aratan na mulahing. Aorohian. Aorohian dat nasihatan. So ira na po konsado isay po mo nasihat dia. Tapos titid di. Mantan ka ako orohian ni mulahing no. Insado ko na di. Sa kira na po dahara iya did ipagilitan dati tok taubat ko no. Isay na ko ilad. Insan ta daw da sumano. Iyati nga iyo diyo ni di tanganak to ko. Irini ko mo na tulundot intatan na kamad haramo titi ko mo na karma ka. Takoy na kailang bayin kukuro at tapot na ko kapiring ha. Iyati na po minsan do kumamulahin kadang-kadang at pilihan takoy bo. Jadi sa kirad iya ay mulahing. Pag ihumo ko nga hitid YouTube sa kirad lamya gopori mantad di kabolot ako no minagidoy tanak no. Tok pakiampun na kama. Pakimapis yo. Sa kirad Robin Benda minagidoy tanak. Minagido dat ako ni ka papakita ko piyad it. Aratan dia nga haro iswang ginawa. Tok main siya telepon na. Kukuro na tabarkan to. Langado na dali dia makimahap ako na kan tagi agi. Nga gati mo tiri. Sa kira na pod iya ti magyanak-anak aubasan na ni makimaap. Nga gati mo tiri. Ay, nakuro dito tumagak di boros. Jadi tumagak ko boros ko ay. Minum pa lagi. Nga kada ko kama kasala lah. Iya kayo hit insado mantad mo lahing. Ako ni ka tinumamad ko did.
it mantad ke aratan ko mulahi nga kadang-kadang got koin sadu to kagati mantad dot karaja dati komitmen nga sakira no pod hari minin sadu sebab pot aratan no mulahing taubat to kono taubat to kono ki man to kono pohi obi ngampun lah ompunan to koyo lo om inapait pataubatan natin di nga haron po koruaragano kada no momitis yo kada na turunan to ko it koboboyon di siya miagalid di bah jadi iati kadaud ay imbulayan kuy kadaw it iatid sa pi anggota isisok to kod pananud de kinorohingan nga mantad ko isisok to kod pananud de kinorohingan nga mugi gompi-gompi to koy hali piat okon ko koruaraga nga mantad ko pananu di siya isi so sambayangan dat isi so gereja hilo numatit ko sondoton ngelot gembala kan la domba-domba ko mo gampi to kono pagyala nga ako ni ko mantad na boros kinarahingan kalidasan di ulo nga tok intangan to kay matigyagi nga may to ka patilamusan haro himutidi kagulo ko mo yun dat bologasan ni siya mangurus sa tinandaw urusan daw ka ayat 20 Saira na pat tinumay ngudi piturus kakito na siya himurid dit kalisihan di Jesus dadamot at manutano dilo isiya na pat di nga ihino da antakan dat dadamot dilo makan pairikaw isamok di Jesus o minoboros Tuhan isay nang kuisiyo dit papatahak dia sayra na pod nakita Petrus si murid di poboros na siya kumadi Jesus Tuhan nu mandot katutukon di siya yaulo kasyo nu kan simbar di Jesus ayat kedua na podom 2 simbar di Jesus sekirah na pod karahianku dot isiya na polom kakal da pempasi gisom bukarikotonku okon ko urusan nuri ka di Yesus nga iya tanud na doho ka otirik mo tiboras Yesus ki kamuyan na pa sakira na pakarahianku dat isiya na po pempasi gisom bukarikotonku kumain duo okon ko urusan nuri kasyo asaharo ta komotid niya gali piturus ki ikomanda tulun dat menjaga tepi kain orang otopot na po nga kagumuan na po di nga ako ni ko urusan dati nga sino to kayo mo magombi gi nga ino pa'y urusan dat ikomonto urusan pribadi hiri bo to kanada milo do moy ping halu-halu dito di. Buli pakai mo. Mila ito ka mo tigunoan nila simbar di Jesus sila. Miyagala kadang-kadang sikula sabat to ko. Harahimuhot. Paing kukuruman day tulun na tiyatid. Teko. May kuon ngaran ki. Paing kukuruman di dusiton lo di unidid paing kamu tit pinawon sa siyom. Haro pa to keselamatan di tulun ni dia karena dati muhot ki. Kau basan nga isuang sikula sabat. Ngono pa di ano wala simbari Yesus. Isuang nga ayat 22. Sekira na po karahian na kinarahingan ni siya dihom. Itong pinaydusitan ni dihom. Gisambot hinay siya gisambot karikatan di Yesus kumain duo.
Nga kon kaurusan to ko rin. Iya lo isimbare Yesus gitu. Kon kaurusan nu ri ka. Kadang-kadang ia tinopotim oruhangan ay masalah dati mantad ko minsingumbal to ko moy pangiadet masalah wakon. Onsanan to ko tingaro masalah. Haro nga no pobohiton dati ti. Nga haro imatit kantakan det haro keperluan dati det may panguho. Nga intangan to kan pagait intan to kay Petrusam boros kud Petrusam Yohanes. Ino pa ibinaras di Jesus kumadi Petrus nga paing kukuro dia katutukan ka. Sera dalam molahing ko. Pagawayan no nalongan no. Mahan ko natulun tanggayad ihirit kinan natano ko yan. Haro di pemusarahan di Petrus at aku kurumadi siya yaw ka. Aku kurumadi daimin kan sala ya aku kurumadi ketutukan sila kasya. Tak na siya. Idaimin kan sala paing kuro. Iri akan kaurusan no kada Yesus. Kamuan na pati nga haro hilot apo ilaan gitu. Apo ilaan ng paing kuro katutukan ni tulun. Di siya na urusan ni de. Nga sekira na pod kita dati apatut tat anuan na pangupan. Ako ni ka paing suang ilo kamuan di Yesus at di siya urusan ka. Tu irin po nga kita nagya dati. Nga ino po tapo ay laan, di siya na urusan. Nga ino po aparlo na dit panguhupan o kita apatut to kan uhupan tiyad de. Miyagal po di borosan ko na po katakan dat Petrus sa Yohanes. Yohanes na po nga okon poko painsuang gihirid masaala. Apo na ila ng paingkuro. Di siya na urusan. Miyagal ko yati. Miyagal dahay la to hiti si bawalay ki. Hur kadit. Abang long katumalib, abang sulong. Mamagunak karita. Muhat na ni boliw. Hinggo mangayon di silo ka. Iri no kapamakayan nila boros at di siya na Thailand. Di siya na urusan. Di siya na Thailand. Tuat ako na kailom hinggo ngayon. Nga sa kira na pod nailan dati aya sumakit siyo kahom. Iri ni kamoyan dat gambala kan la dumba ko ki. Patut ako naman gampiyo. Nga ina po hapon na ilaan ng hinggo ngayon ko paing kukuro. Okon pa ko urusan dati rin. Natumano da pa ng barasan ni Jesus. Kasi ako madi Petrus tanu dodo ka. So iraan pa tumano to ko di Jesus. Kadang-kadang ka ina pa kompuong dati da tumano di siya. Nga nuka di malayo. Sibuk jaga topikain orang. Nugi ako munlat menjaga topikain orang ilo. Imo ito ko pinsing ilo tulun da suway. Ato ka pumakailang pa yung kukuro. Miyagal na di Jesus kumadi Petrus. Mantad ko sibuk ki Petrus dat kumadi murid suway. May dapong ilo. Kon ka urusan lo tanu doho kono. Iati nga kadang-kadang got isuang gorohani. Nunuy kantob dati tumilambus dat tumano di Jesus. Iginawa dati may pangilo. Okay? Pagulian to na pamiyagal di ihawa. Nunuhi na kantob nakaimbayat nakagayat di siya patilambus at mumboya da kinarahingan. Mantad di kapurimanan iginawa da may pangilod ako kurmalo ka. Ina paday apatut di hawa di nga tanuda na pakinaringan kada ano ngay pangilo ka. O iyati nga iyo di sumuano okay?
Inapay kaimbaya ta rohani dati nga haro hiit si Pangilo dit katumbayaan da suway. Kamon kuno pa si Pangilo nga ikapagalan lah. Contoh lagi. Nakumbal ko di tinumanudot hugama edi sawon. Haro di pamalahawan da gumuli. Mungkin mantadot tambalut nu, mantad molohing nu, nganu kano. Oh, ay lohowon haro na gida pagangatan nundo nga koji-kojion kupati agama dia. Koji-kojion kupati dia gumuli ako'y kago ka. Iyon lo, nala situasi di Petrus ilo. Imoy Pangilo hidit. Panailan. Nuka di Jesus, urusan na siya, tanud doho ka. Iati ka daw, iso ang rohani nga, saru to ko ito di. Kadang-kadang kot mantado mongilod isisuot korohian. Momirik to kono tumano di Jesus. Kono kali Jesus nga, ay pengkuray siya, yaw kadi Petrus ki. Kono, pulagasan di siya urusan nilo kadi Jesus. Isu ang rohani dati nga iyo dinagi. Kono kano po di Jesus kada to kono pingkarombaya. Tumanod to kono po. Ino pa ikayambayat dati di nga mantadi mingkarombaya iti rohani dati. Hirinad ay duwan to ko. Isa kago kapagalan da oringkas ki. Sakirad megang kahari sabat. Sayra no pod insan to kod amoy sambayang. Ay duwan to kono did sa laang. Sakira miyagal ka CCM Bakarita. Ay pengkuray moratorium di nakalulus ka rin. Humontali dadi ngay moratorium. Sayra dat bulan 6 na dun okay. Ano na bayaran na bulan 6 haro na gantungan nud insan. Iti rohani dati nga sayra dat kondorong toko kopamirik toko. Ay duwan toko na di. Irinad tanud doho kadi Jesus. Tumanud toko na kada na pamirik. Tumilom pusto ko na po. Harhit nunununo kayong bayat nga. Oh, sorohan na po it. Okon ka urusan kula ka. Iso ikaguhat kapag angatan nilo dat iti na po kumayan na kasalamatan nga urusan pribadi na mati. Okon ko kasalamatan ko, okon ko urusan di Jamira Gobo. Iho no, tanud doho kadi Jesus. Kasalamatan di Jenny Agapit, okon ko urusan di Lia-Lia. Urusan na dati sendiri. Iri na kamondat tanud doho kadi Jesus. Kadang-kadang hati na pati ay miyagalid dit tumano dit tulun bo. Sayra na pod berpengaruh na isa sa ulun ki. Tok isi na po nakintong dati may siya sambayang may to kasambayang. Topot kay sarita idid ay harotit. Burasan po YB lagi. Supaya manakabantuhan natin po dun do. Harat isang ulo na YB. Mini akan. Angatay na daw ipakaraja. Kakan. Ngoy no didit. Dia. Panyo kanipon nga. Tok nakarikot. Tadi alam dati oy. Kakan sang kakadi. Tilo ki. Manyo kanipon. Iti pakaraja nga. Mintong, suway mo tigarid. Iati na pa'y orang kampong. Katanod to ko na po may labandara nga. Mintong, to ko di tambalot it. Tanudan dati. Nuno na pa'y manis siya nga mo. Ito ko na omit-omit. Ngayon di omit ititiso.
Isian na po nga man akano. Man akano ipon yung kanipon. O kauli na di. Panarita na di tambalot. Tokom ang asih mo ang asadap mo titaka doon nga iso po ita asadap. Nuno hari tangan naru-naru. Ikayo-kayo. Ipon yung kanipon naman ogopo. Iti na paruhani dati nga kada takon mo moyo dawokon. Nangatan to ko di Jesus sa tanud doho ka. Kon ko tumanud to ka tulun sa pitulun. Nga tumanud to ka di Jesus. Kamundat iti na pakasalamatan nga pribadi no matiti. Irine pihulit-hulit dati iya karuhang no sa pipori-pori no matiri. Halik piad isi sa walay. Asaru tokod worship kasari, sumambayang kasari. Sama-sama magyampay. Nga right na pagkakasalamatan. Monterisa tokon di. Ay sa ni kamondat mayok panda taid diad minsawat ko ka. Sa kira na po nahalo ka gadudo na tungagi ti sam amoy ti sa ping kura kamay taid. Kamayandat kanaw na mangurus ta kana rohani dati. Ina pahit sa kiradhara ipagilitan dati te ke hari korongaw. Sa kiran nakalakod-lakod ka, nakalamak ka. Urusan ta ka na matig gumuli kumakinaringan. Miloh na po hali piad haro panuhuan dat gambala kan la domba-domba ko. Nga may ta ka na patimpuno. Dai na pa'y kagulian, di nga mantad dati. Nakalakod ka na po, dondo. Muli jadi di nakasadu, nakalakod ka na, guli no. Kada na andad di mas tinasaymin dat may panasihat dia. Insanan to ko nga nangatan dat ikot la ako. Sa kiran nakalamak to ko nga, tok guli to ko no. Doho dakorohyan da sa kiran iyo kayo nadapin susandat may pamalugot-lugot. May panasihat, may lawat. Mila na po sandiri to ka na gumuli. Iya di na matidari. Guli to ka na dun do. Isay na kailad. Ngano pa di dati panaro kagulo ayat 18 borosan dati ilan na po nga masarohani. Antakan dat rohani nu ogirot po. Posanta bonto kano pohot rohani dati kumakinorohingan. Tu haro mo titimpud sayraan po kolomok toko. Tu ina po rohani dati nga nailanom isay po mo'y pamagayat dia. Isay no kailad ina po rohani nud sayraan no kolomok. Okon no gidharam ini pangimbayat dia minsadu. Man kuno po borosodat hadid ayat 18. Sakira patapikan toko dari segit iman. Antakan do omulo ko iman no agaras. O girot. Piagalon dat serad. Mula hingga iman. Borosan mula hingga pangait. Linumomok. Nakatangkid. Nung kadhilo. Tulun dasway mongogas dia. Igitan ko moid ikoy nandihan ko rohyan. Isay na ko ila sayra ko lomo ko iman dati. Imbayatan to ko nagitulun da moy rikot tit. Okon nagipupansadu dati kumakin rohingan. Jadi ay so naralanda suwa itong Pinay. Gumuli to ko no. Iri no hit commitment dati da agayo. Ilo ni I will go dati da bay no. No kalomano kilo guli no ka. Guli no. Mi guli-guli ka daw mano ka guli no ka. Ipagangatan di. Sorohon na dati dat ikutla ako ka di Jesus. Ikutla ako. Urusan di lolo ka. Tanu dodoho. Sayra mangimbaya tatambalot no.
Oh, itu urusan kamu kan tuh. Angatan ko mo di mahilo. Oh, urusan na dia lo ilo ka. Urusan na po dati. Rumikot gumuli tumanod to ka di Jesus. Okay, puji Tuhan. Mantadet kapagyampayan dati di kasabon na bayno. O isa pa ayat hindi. Kumadua na padam talo. Kapulih na di tabar ipagilitan di tampinay di. Dot ina pa muri di nga amo apatay. Tetapi Yesus amin na boras kumadi Petrus. Da ina pa muri di nga apatay suway ko. Sakira na pod karohyan ko. Dat isya na pati nga paimpasi. Gisam bukarikatan ko. Iri na pa nga akan kaurusan mo. Ilo numatit mahanta ko no paintalang paimogo no ilo. Dat iti na pa urusan iman dati. Kasalamatan da suway akan kaurusan dati. Kadi Yesus sakira piad ay siyo apatay gisam karikatan ko. Akan kaurusan mo. Jadi ngon na po di dati potapikod ikapasyan da rohani dati. Asalamat na po nina tomina. Akan kaurusan ko. Asalamat to po hi Miflin Gulimas. Urusan na siya. Ino pa'y urusan dati nga tumanod to ka kinorohingan. Kano may to ka urusan to ko. Manombora sa kupiyat-yat Ino pa'y urusan dati nga sampari-pari to kano matid tumanod na kinorohingan. Kapag yampay to kano nga urusan dati tisam-tiso. Tumilambus, minsamak, gumirat, tumanod to ka di Jesus. Pahilan to ka na ditit. Ay pelajaran dat kasaban na bay no? Paing kuramadi ti hoy. Paunian ko dadi lo, tuunian nga. Milib-tilibin na dila, diyo tiyo batu nila. Buli mo, pasandatan to ka na po. Harat talo na po damli mo hila YouTube. Milib-tilib yan, dadakot tarang o lagi. Kaya kung sikaw na kinapagyampayan natin di kaswaban bay na home. Sunday kasari to kono kumakinarahingan. Agumu no hakantob dati tumano di siyo. Agumu kolomokan dati nga. Ay so no pasantaban dati suway ko. Tumilambus to ko dat minsamok. Tumanod. Gumirot. Tumbayaan dati kumakinarahingan. Maulang ngiti mo bisusuay patapurimana toriri mo lutaw sinuwa kadakato harong isondihoy harong isondihoy nong itambalot Yesus kasasarit korong mo ay soko ira sinunod kadang kutong Yesus lisong bihon. Ano sumampayang tako? Narahingan isang kerajaan sorga. Kasuabon diti insan po. Si kawihay. Tu alumis sa pelajaran na naway andahay. Mantadot panambarasan din yung bulay andahay kasuabon na bay no? Nga ihay na po harada ginawa da gumuli. Tumilambus da tumano dia. Nga agumo nagi kadawat kaumpuang at panalunan dahay agumo nagi kayong bayatan
gisamba ihay no po nga asaro dat kaundorong dat tumano dia manta didim o gumu na ilang langgot na iduan dia hay Tuhan ngamay na hay uhupay da gumuli gisambot inapay kagulian da hay nga amu kalambat amu ihay oy duan dadamot dat harap kasari kapuasian dat ay olasan da hay mantad dia sumambayang ko montok ko minsanan makikinungaw ilo kadaw nga patilang busat ogirot demandad di korikatanu ogirot tilat tumanud magindalan da kapuasian rohani tilat tisam-tisam ani gidahay olihuan ni Pastor Alex na it kakalpod panghilod rumah sakit at Timpo Dondo anway ni siya kasiyanan kalingasan isang bakano kagoy siya gumulit isang napalayanan kanoy siya dat papatilambos at malayani di kalunga daw tinasamayang dahay isang ngaran dito an Jesus. Amen. Okay, kung si Kodot kinapagyampayan dati di kasobon ba no orohyano ko mongon si Kod piro-piro hot kombalutan dot minanahak ko sa kadung maya dot kausinan yun pa account dit numan ko patuliso di gulo di tompinay ngay nga popoy law ko na gidadid harus kemo nga haro nagis kemo mini posuhang katusin kung sikaw panguhupan na kayo miya gali ay landa kayo ay yoho tampinay libit gutut secara sukarilawan sebagai sukarilawan menembora sa iswanggot kasalimbahan dot bora sa dusun ay kung sikaw da sa kadung na kayo mantad da sa kadung na kayo kano to kana patilambus at kapag yampayan dati iho nga atibus na kadaw ikalansanan dat ay mantad pa sa kadung na ko kada ko na di iasansagan ko sa kirad ay so porikatan na pasambayang mo katilambus ti kay sisan dati jadi kung sikaw mo'y dat tadaw da suwab kasuwabon na suwab kapag yampay kagu toko ogonok na dilimutulan dati mo nikid kasuwabon kalimpupusan na dati karay ta kitab Yohanes da suwab inako po kapiruba ta kakagod kasuwabon na suwab